Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple awadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa, na memo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Ebushia for me ma munia akwaba ede eba eyetuma GH so nesesia de woshe Ghana for emu anazo bi eni echre bebi fa ko Abesim enia efa murder of 3 children akoso ewo from the ages of 12 to 15 memu amiensa just mienu din identified Louis Ajeman eni ebiem so no Steven Sapom nebushia for 7 years free na no memenu that Ghana koyimu enyoye komo bia ne se noa bi ena enemu na no na tese anam so ama amanfo edi adwenkyere bi aba efa Abesim kronumu ankasa abakosema eda kronu emu na according to amanfo de na omo di omo views abeto abontin so no womo tira kronu ankasa no is known for ritual killers amanfo eti kronu dodo na enim se nyame bi sa echai sisi ewo manfo bi eguma womo indulge ewo rituals mu amata se na no krampo wo mo hene Abesim chief edu tuda se ono krampo na memu mu no anase ni na hindie ni mu no ye the case bi abetu ne nim kra se abrante bi ritual ye mu bi no adane krama amata so office kama ebeda ne nim sa amata so kofra police form ema wo mo ebemu na no na tese san komo no ekosro no amanfo edu mani akọ abakom esemu nyema esipen ewo Abesim a ekonete sa history ya sabre abesi a regidapia and esi no so yi na ebusafo omudi omuni ekọ eche no na say in the year 1988 on the 23rd of February Assembly says pepepe esi ewo Abesim kromo tese ohene a sabre no na wote ade so na natwene one ne yere Susanna Ameya eni ebiemu so no one accomplice bi na wokom hom wo mu ekun oba pemfuo bi na wadi 38 ana ne din a eda no so Madam Lamle Sampa na wo mu ekun no ya iyiniba no eni ne ba no nyankomade na tese ensem no ebeto da na kwese akoye asefem sem okonuma tese na obi adwu a wo mo enti ase atase wo mu opemfo no emu eda abonte so ntenu na tese sabre no mu na tese seni yenim na yenim se ye mampeni dada wonya ne bebie ekọ ye president flight lieutenant JJ Rollins onu na sa penso no na tese na memwo ewo so na wo bu amemwom na ebusofo wo mo air police for ekọ nana twene ho ekototo na no sida onye bi saye enti anototo no ekoso na se ayehye eto suspect no so analyst wo giant sem mu ka bibie wo mu bia wo bo nana twene ene ne yere Mami Susanna Ameya se womo ena edi opemfo no ni wo no mu akoten atese no nti enam so ema ye chi wo na onim se ye man pedi dada jejeje ono na memu no mu no odi boni a bono kro na bi ene de beso ti so nti na se wo gina sa emra no so ekun ohene no na natwene no efi wo na tese ne yere de wo de no ekotu mu life imprisonment ewo ense wo na after 12 years eno no eto na no ewo ensedom na nwechi no 2004 March 2004 March ni ma oja wo mo ewo chire no wo mo prayer se wo papa ejapade a ye former president JJ no wo confiscate e bra wo chire no wo mo be na se ye de ejemu ede amom na nso wo mo ye se besi na case no da so ho docket da so da kota ye mbie mpo ye hwese asem ye ka na se ye ka nti no ele se amanfo akoyi aba ene wo mo de ye na so se sa kronu akasakasa no nyama goto ewo mu reshuffling ewo fi ohene besi otwatokra ewo kronu mi sanse wo mu dodo na edi wo mu ehye sa rituals yi mu ebia ade a ewo kronu emu atese oyo woguo na onim so hwe na ukopiem wona nante basabasa de a ene obi ade wa ye de japade atese enche wo be bie scap no ade am obi ede the same way beto de na manfo se sa
ene is a community nchiremu as a free and sha sekeke if you be a free and abedu sa pepe so we na womo eka na manfo se enu nti na ase de ohin no eye Abesim hini no asa ne nkasa mu no pese kwan mi so no won defend which da pia no a tese nu nti no womo dina omo tie de waka no kwapa womo ne nya agenda se eye which da pia no o mental issues it is a bonipa wodi ne nikan ya so no didi boni nti sa akatua no wo se fata se ye de Abesim na ebusofo Ensemi beto mu no bie ensema wodo so a amanfo both police for abaso okwan ya wo aso ehwehwemu no koso no maso mu no wo bo mabaso ba ni nyem no mo stress ebe ya police for mo ni enne for mo pa because say ensema free Abesim wo no crack no just say what just say wo me very crafty so wo metimi reconcile evidence reconcile truth that's one asem no wo me no kokwasa sa na akoye bibi o na ebi aba atwemu no akoyenti wo mumbi o mnipa eni o masum na abirem ni wo kase so dey atese police presence wo fie oso na nya sekreto wo matwe fie oni ehia se wo mompere mo obi emma wo no wa be distract evidence na se nibre pa na aba a police for edi nibre edi ensem no chi ezina se dey amanfo keka eni abakoso bi aba to joiness ye ka edi ya asem dia na se case no emu bie kura se Richard apia no enkwa beti baba kra po se wo amanfo ahodo bia wo mo ekeka no hom wo mo ene se wo mo aso na sia ma na bedu se pepe so bia ene de nyakopo adaro ma wetime yi no so entuma ntine se before bia nsem no ekọ de enibre pa na abemu etie so de enibe de eche na se mu nsem bia no so ye de be so se na be ya sem ekọ de enkoda se na foforo bi akoye na se bibia wo mu bia no etimi abetodo nti se wo hwe me de a wo mo de a tighten your seat belt na subscribe to Too Much GH na bi mo so no share video way on all the social media platforms follow Too Much GH for Instagram Twitter so at Too Much GH _ Facebook ayo Too Much GH midi inde na ama obuso aha NMDAC na me ya adoma e be de share bi macrobia bye bye.